Dobro večer, gledate još jedno izdanje emisije Na čisto. Kao što je najavljena večerašnja emisija, posvećena je protestima u regionu. Ali prije nego što predstavi naše goste, u obavezi sam da emitujem reagovanje bivše viceguvernerke Irene Radović na nastup i navode potpredsjednika parlamenta Agencije Nimanbegua vezano za njeno razrešenje. Molim režiju da emituje kratko to reagovanje, pa se vraćamo u studiju. U vezi sa sudskom presudom o poništaju odluke Skupštine o mom razrješenju, potpredsjednik Skupštine je izjavio: sudovi odlučuju o tome da li je to bilo u redu ili ne, ali nisam siguran da bi trebao baš svaki sud o tome da odluči. Po mom dubokom uvjerenju, njen slučaj trebao biti pred upravnim, a ne pred osnovnim sudom. Javnosti istine radi, Upravni sud, kojem sam jula 2018. godine podnijela tužbu, oglasio se nenadležnim. Vrhovni sud je u septembru 2018. potvrdio takav stav, shodno čemu je Upravni sud moju tužbu proslijedio na odlučivanje Osnovnom sudu u Podgorici, koji je u konačnici poništio odluku Skupštine o mom razrješenju. Potpredsjednik Skupštine Nimanbegu navodi da su konstatovane povrede radnog prava i izostavlja krucijalne elemente presude. Predlog guvernera Žugića za moje razrješenje Skupštini okarakterisan je naime od suda kao pravno neodrživ i kao takav sam po sebi nije mogao biti valjana podloga za donošenje odluke Skupštine. Navodi iz predloga guvernera Žugića su za sud apsolutno neodređeni, paušalno dati, nekonkretizovani i bez jednog pravno relevantnog dokaza, kako piše u presudi. U međuvremenu je i osnovno i više državno tužilaštvo odbacilo guvernerovu lažnu krivičnu prijavu protiv mene, koja je bila jedan od ključnih razloga u prijedlogu za moje razrješenje, što je također konstatovano u presudi. Nije tačan i navod potpredsjednika Skupštine da je apsolutno poštovana procedura prilikom mog razrješenja i da je predlog za moje razrješenje prošao odbore. Istina je da je predlog guvernera Žugića za moje razrješenje upućen direktno na plenum bez prethodnog razmatranja od strane bilo kog odbora. Žugićev predlog bio je i nepotpun, čime procedura ne samo da nije ispoštovana, već je nesporno povrijeđen Poslovnik. Činjenicu o nepotpunosti predloga konstatovao je na plenumu i nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović. Rukovodstvo Skupštine to nije prihvatilo, pa je dozvoljeno da guverner Žugić na časnu riječ izjavi da će zapisnik sjednice Savjeta Centralne banke Crne Gore, koji prati ovaj predlog, dostaviti poslanicima naknadno nakon glasanja, što je protivno Poslovniku, odnosno članu 86 Poslovnika. Uzgred, Žugić poslanicima obećani sporni zapisnik nikada nije dostavio. Nakon odluka sudstva i tužilaštva, nesporno je da je moje razrješenje učinjeno na nezakonit način i dalo bi se očekivati da čelnik Crnogorskog parlamenta i svaki poslanik bude razočaran te profesionalno i ljudski uznemiren zato što se guverner Žugić poigrao sa svima, svjesno obmanuo i poslanike i građane te kompromitovao Skupštinu Crne Gore. Ne očekujem izvinjenje 40 poslanika vladajuće koalicije i poslanice opozicije koji su glasali za moje razrješenje uprkos činjenici da sam ih sve, kao i rukovodstvo Skupštine prije glasanja, blagovremeno pisanim putem obavijestila o razlozima zbog kojih je guvernerov predlog nezakonit. Očekujem međutim da će, kako je i izgovorio u vašoj emisiji, potpredsjednik Nimanbegu držati do ljudskog integriteta i opšteg interesa, te da će kao potpredsjednik dužnost vršiti po Ustavu i zakonu, čestito, odgovorno i savjesno u skladu sa položenom zakletvom. Očekujem da se ne dozvoli dalja opstrukcija pravde u mom slučaju, već da nesporna nepravda bude ispravljena. To znači moje vraćanje na mjesto sa kojeg sam nezakonito razriješena. Evo, poslušali ste malo duže reagovanje, pa da vas podsjetim u čemu govorimo večeras. Govorimo o protestima u regionu, govorit ćemo o tome šta povezuje proteste u regionu, šta ih razlikuje. Govorit ćemo o razlozima koji su doveli do bunta građana, ali i o podudaranju u nastupima vlasti koje ta protestna okupljanja pod svaku cijenu žele proglasiti i opasnim, i nelegitimnim, i tako dalje. Pozabavit ćemo se i ulogom uslužnih medija, javnih servisa, ali i ulogom međunarodne zajednice kada je u pitanju ovakav malo žilaviji aktivizam građana nego što se to u startu očekivalo. Naši gosti su Biljana Lukić, novinarka i građanska aktivistkinja iz Beograda. Dobro večer i dobrodošli. Hvala. Zatim Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka iz Banja Luke. Dobro večer i vama. Dobro večer, hvala na pozivu. I Slaviša Grubiša, glumac i član organizacionog odbora
97.000, odupri se, ili obrnuto, odupri se 97.000. Specifične su okolnosti u svim zemljama u regionu, kao i povodi za protestna okupljanja građana. Ali bih volio od vas na početku da mi svaki svog ugla da malu hronologiju tih događaja i da mi odgovori na pitanje šta je to što po vama, ne znate sve detalje, ali šta je to što po vama ključno povezuje sve ove demonstracije kada je riječ o razlozima koji su doveli do masovnog okupljanja građana? Evo, možete vi početi. Pa mi smo sada ukrštali informacije i složili se da ne znamo kakva je situacija u ostalim zemljama regiona, tako da detaljno, je li? Ja znam, evo sad sam pitala, traju još uvek protesti u Podgorici, znam da su bili protesti za Davida u Banja Luci, ali ne znam koliko je sličnosti sa ovim protestima po Srbiji. Ajde nam onda recite kako je vaše iskustvo, pa ćemo pokušati da uporedimo stvari ovdje na licu mjesta. Pa čini mi se da se na isti način vlada na svim ovim prostorima, pa je to onda verovatno ta kopča koja povezuje i demonstracije. U Srbiji se demonstrira protiv autokratskog režima, protiv potpuno zgaženih svih institucija, apsolutne nesigurnosti, represije, neslobode, nedemokratije. I pošto nam je opozicija sama po sebi prilično slaba i slabo organizovana, a vlast fantastično dobro radi propagandu i represiju već 7 godina, ovo je prosto puko balon. Vidite kako nesvjesno vučete paralele. Vi recite, ja ne znam. Ja mislim da su ovi posljednji protesti zaista rezultat puklog balona. Da su građani čekali 1 godinu, 2, 3, stalno da se kao pojavi neki princ na belom konju koji će da nas spase, što je u startu bilo pogrešno, ali se čekalo. I onda je jedan povod, a to je razbijena glava političara Borka Stefanovića, zaista bila samo povod, nije bila razlog. Da ljudi čini mi se 70 gradova u ovom momentu ili mesta u Srbiji samo kažu nećemo više i izađu na ulicu. Tako je počelo krvave košulje. Tako je. I to je, čini mi se, ne znam šta će biti od ovih protesta, ali taj ogroman strah koji su ljudi imali, prvih godina je postojala samo interesna stvar. Kada je vlast potkupljivala pojedince, onda su oni ćutali prvo da zadrže beneficije, poslije da zadrže posao dobar, poslije da zadrže radno mesto, poslije da dobiju sendvič i 1000 dinara da bi aplaudirali predsjedniku na njegovim performansima. A sad je došlo i onda se javi ogroman strah. Sad je taj strah razbijen. I koliko sam posljednji put videla pre neki dan, gospodin Đorđe Vukadinović koji pravi relevantna istraživanje, rekao da je predsjedniku građana koji glasaju za SNS u Srbiji pao recimo 5-6% procenat popularnosti i to je zaista fantastično s obzirom da on o tom rejtingu vodi računa više nego i o svom bogaćenju. Vidite li vi vezu između okolnosti, razloga? Prepoznajete li identične razloge koji dovode do ovakvog vidnog nezadovoljstva građana u regionu? Koji su to zajednički problemi u svim ovim ex-ju državama, u Albaniji, ajde kad govorimo o Zapadnom Balkanu? Vi ste rekli u samom uvodu da zemlje iz kojih mi dolazimo da gostujemo u ovu emisiju imaju neke svoje specifičnosti koje bi valjda trebale da ih razlikuju. Ja ih, nažalost, ne vidim. Jer razlog zbog čega smo mi ovde je u stvari gomila sličnosti, gdje u osnovi imate... Mislite da one preovlađuju? Da, imamo u stvari gomilu sličnosti, imate beskrupulozne vođe koje su okupirale kompletan sistem, tako kažem, kompletan javni prostor i svaki pokušaj da se na tu činjenicu utiče predstavlja se prijetnjom po državu. Znači, vama se izvlači jedan arsenal toliko banalnih optužbi da neko hoće da ruši državu koje su iznutra već srušene. Vi imate jedan sistem koji je duboko korumpiran, koji ne funkcioniše, u kome je sposobnost nije mjerilo za ništa.
da je pripadnost ovoj i onoj grupi, političkoj, partijskoj ili kriminalnoj, jedini razlog da vi dobijate poslove, jedini razlog da vi živimo u stvari u državama u kojima je najveći proizvođač nove vrijednosti država. Ona je najveći poslodavac. Samim tim, vi ako ste dobri sa državom, vi imate situaciju da ste uspješan privrednik na kraju godine. Ako se zamjerite državi, vi ćete izgubiti sve što imate. I tako da ja bih volio da mi ovdje večeras pričamo o specifičnostima naših zemalja i da iz tih specifičnosti izlačimo neku vrstu kao pouka, pa da ćemo mi da kopiramo Srbiju ili Crnu Goru, a u stvari sve, mnogo smo isti. I to je u stvari ono što nas razlikuje od u stvari tog nekog modernog i normalnog svijeta. Kada se priča o tim skandinavskim zemljama, manje više se ne zna ko su ti visoki funkcioneri Švedske, Norveške, Finske, ali ili zgrade, recimo zgrade parlamenta i zgrade predsjednika u Norveškoj su mnogo manje od zgrada opštinskih administracija, zato što je suština uspješnih skandinavskih sistema čovjek, pojedinac. A suština sistema naših je vođa. Tako da imamo jednu situaciju potpuno obrnuto. Tamo gdje su jake države, vođa je potpuno nebitan. Ali tamo gdje su slabe, predstavlja se da je vođa bitan, a u stvari također je nebitan. Ničim građanima ne poboljšava kvalitet života. Naprotiv, umjesto da se problemi rješavaju, oni se nagomilavaju. I ono što je u stvari najopasnije, to je ta podjela društva koja se pravi, gdje se mi dijelimo na mi i oni. I onda imamo situaciju da jednako nesrećni, jednako obespravljeni, reže jedni na druge, djelujući kao dio nekih tabora suprotstavljenih, a u stvari jednom čistom manipulacijom. Tu više pričamo o bosansko-hercegovačkom društvu, imamo te... Pričate i o nama. Kažem, opet možda nesvjesno vuče. Hoću da kažem da se namjerno forsiraju antagonizmi, da bi tako u jednom duboko podijeljenom društvu i jednoj anarhiji koja se forsira sa druge strane, političke elite danas u našim zemljama imale jedan sistem potpune dominacije nad političkim životom, javnim životom, kulturom. Vi imate politiku u svim segmentima života. Čak više šanse za alternativu nema. Vrlo mi je interesantna vaša priča, ali ne bih sve da ispričate u ovom prvom krugu da damo riječ i Slaviši. Izvolimo, dovežite. Pa dobro, to je ovo što su i njih dvoje rekli. Stvarno je ista situacija i kod nas. Imamo blokadu svih institucija od strane vlasti, ne od strane nas koji smo na ulici. I to su korumpirani sistemi, ono po vertikali, samo je pitanje koja je suma u koverti. Tako da imamo slične probleme. Ono jedno što je specifičnost možda Crne Gore u ovom trenutku je ta što se ovdje apsolutno nije promijenila ni jedna vlast od 89. godine. Ja sam tada bio mali. I ne sjećam se tog perioda, ali moj čitav život se svodi na to da imam praktično jednu vlast. Ja sam s 4. godište, ali imam jednu vlast od kad sam svjestan, ništa se nije promijenilo. I to je specifičnost ovih protesta u Crnoj Gori. Zamislite kad 30 godina jedni te isti ljudi, ali to nije ni u sklopu tog sistema, se ti ljudi nisu promijenili. Nego su apsolutno kod nas nije velika razlika. Kod vas nije vlade ovi iz 90. Ali vi ste imali ste neku smjenu, pa to što ste imali lošu opoziciju, pa ste pustili da se vrate opet isti. To je sad neki drugi problem. Mi nismo ni to okusili. I mislim da je baš narodu, građanima Crne Gore više prekipjelo sad sa ovom kovertom. Ta koverta nije nam pokazala ništa novo. Mi smo svi to više manje znali. Neko je htio to da prihvati, neko nije, ali je u ovom trenutku ona konačno pokazala svima da ljudi svojim očima vide šta se radi u ovoj zemlji. Ali to me interesuje. Kako se sve ovo na jednom desilo u različitim državama? Odnosno, u kojoj mjeri su ti pojedinačni događaji razotkrili i ogoljeli sistem? U Banja Luci se i dalje traži odgovor na pitanje pod kojim okolnostima je došlo do smrti mladića Davida Dragičevića. U Srbiji je sve počelo, sami ste rekli, sa prebijanjem opozicionara Borka Stefanovića. Sada se traži ko je, insistira na tome ko je i pod kojim okolnostima ubio Olivera Ivanovića. A da se ne naslanjamo samo na poligraf, jeli? Ovdje je sve krenulo sa aferom koverta, sa
snimcima koji jasno slikaju dojučerašnju bliskost odbjeglog Duška Kneževića sa predstavnicima ove vlasti. Kako su se, je li u tome bio ključ, kako su se nadležne institucije odnijele prema svim tim slučajevima? Jesu li aktivno radile na njihovom rasvjetljavanju ili na zataškavanju? Pa u Srbiji državne službe aktivno rade na proizvodnji svih tih slučajeva. Jer mi smo pre cele ove priče nesrećne, tragične sa Oliverom Ivanovićem imali i tu aferu Beograda na vodi, kada je po odluci predsjednika izmišljen novi zakon i poklonjena najplodnija zemlja Beograda nekoj fantomskoj arapskoj firmi. Evo i dalje se to radi. Tada su protesti isto trajali dugo, ali mi se čini da nije bilo dogorelo do nokata. Zato povezujem, ukoliko su protesti u svim ovim zemljama, da dođe jedan moment, pa možda se i prelije, kada mi vidimo da su protesti Pravda za Davida, mi kažemo pa čekaj, smo mi najgori, da evo tamo neki hrabri ljudi su ustali, a mi ćutimo. Mislite da vi prepoznajete taj domino efekt, jel? Ja se sećam kada su se pojavili protesti u Banja Luci, baš sam se osjećala jadno. Da li smo mi najgori, da li mi najviše možemo da izdržimo da nas cepaju cipelama po glavi. A onda smo mi krenuli, možda su ljudi u Crnoj Gori isto videli nas pa rekli zar smo mi najgori. Tako da ima domino efekata zato što mi se čini upravo to, da mi nećemo uspeti da nađemo specifičnosti problema u svakoj od naše zemlje, zato što su situacije iste. Zato što vi sada i da pitate glasača vlasti ko je ubio Olivera Ivanovića, on može da izrecituje te parole koje nam je vlast predočila, ali nekako to toliko smrdi da to nije normalno. Mislite da i oni se nelagodno to izgovaraju? Pa mislim i njima, jer mi imamo te čarobne reči pustite da organi rade svoj posao. I onog momenta kad vam država kaže pustite da organi rade svoj posao, to je siguran znak da rešenja neće biti. I da organi neće uraditi svoj posao. Tako da onog momenta, sad smo mi, vaši gledalci verovatno ne znaju, mi smo imali situaciju da je godinama predsjednik izlazio da priča o ubijenoj folk pevačici kad god ne zna šta bi ili kad god je neki problem, on izađe i kaže sledeće nedelje nalazimo ubicu folk pevačice. Čak na jednim, sad ne mogu da setim na kojima mi imamo izbore svake godine, ali je jednom predizbornu ćutnju rekao čim prođu izbori ja objavljam ko je ubio pevačicu. Tako je pre neki dan kad je bio neki problem užasan, on izašao sa pričom kako će za koji dan reći ko je ubio Olivera Ivanovića. A svi znamo da će to proći isto kao i pitanje ko je rušio u Savamali tada kada su oni porušili ceo kvart, poslali kriminalce u fantomkama, policija isključila struju, zabranila građanima da prođu, da bi oni porušili taj kvart, da bi mogli da krenu da zidaju svoj čardak na vodi. Tako da čini mi se da su problemi slični zato što ne postoji način da vas bilo ko zaštiti. Zato su ljudi na ulici. Zato što kada sistem napravi tu vrstu nasilja da vi više ne verujete ni u jednu stvar, ni da će vas doktor primiti u domu zdravlja ako nemate vezu. Vi ne možete ni jednim biznisom u Srbiji da se bavite ukoliko niste deo te vladajuće strukture ili ukoliko ne plaćate reket vladajuće strukture do momenta do kad morate da stavite katanac u bravu u firmi. Mi smo imali šatro te mere štednje zato što nas je prethodna vlast zavila u crno i 7 godina kasnije smo 10 milijardi evra zaduženiji nego što smo bili kad su krenuli da nas spašavaju. Znači, apsolutno je sve srušeno do temelja i mi mu dođemo, Srbija je onako lepotica koju razaraju tumori, a ona se kad ćiperi preko dana pokazuje svoju skupu garderobu, uveče u striptiz baru zabavlja barabe koje je drpaju, troše, zlostavljaju i onda u jednom momentu građani kažu pa ne damo više. Sad, da li će od toga nešto biti, nisam sigurna. Vi ste imali vrlo dramatičan povod za čitavu priču. Da, u stvari... Kako su se tu odnijele institucije u tom konkretnom slučaju? Ja mislim da to je bilo gotovo nevjerovatno da je otac
mladića koji je ubijen, u stvari govorio konstantno da je on ubijen. Da ste imali sistem i najviše funkcionere policije Republike Srpske na preskonferenciji koji su maltene u 24 sata rekonstruisali slučaj sa videosnimcima, predstavili mladića kriminalcem, narkomanom, koji se, oni su to rekli, zadesna smrt, da je pao sa mosta i da ga jedna riječica, u stvari jedan potočić koji preko ljeta gotovo presuši, je ga nosio nekoliko stotina metara do ušća u rijeku Vrba, što je gotovo nemoguće, neizvodljivo. I u stvari ta snaga oca koji je konstantno govorio da on sigurno ne vjeruje u to, da to se nije desilo, je u stvari ubijedila ljude prije svega u opasnost prostora u kojem živimo, na način da se to svakom od nas može desiti. Ljudi su u jednom momentu potpuno zaboravili na partijske, političke pripadnosti, ideološke, i počeli su da dolaze na jedan trg gdje nikakve tu moći, nikakvog tu novca nije bilo, nikakvih tu donacija ili slično kako je to vlast pokušavala da predstavi konstantno, nego jednostavno jedan skup ljudi koji je bio tu da podrži oca koji se bori za istinu ubistva svog sina. Šta se desilo? 3 mjeseca nakon početka... Pošto naš, recimo, predsjednik, samo da vam skrenem pažnju, zamjera to što u protestima i među ljudima koji protestuju prepoznaje tu ideološku raznorodnost. Čak upozorava pojedine da ne budu zavedeni, ali o tome ćemo kasnije. Da, znate kako, ja mislim da u stvari, reći ću u stvari kako je Milorad Dodik reagovao, recimo, na te proteste u Banja Luci. On je bio poprilično zbunjen. Prije svega bio je zbunjen dužinom trajanja, dosljednošću, istrajnošću. I taj protest su organizovali klinci, Davidovi drugari, njih 12 predivne djece, koji su u stvari, objašnjavajući ljudima ko je on bio, govoreći to naglas svakodnevno na glavnom gradskom trgu, nije ni jedan medij, ma kako pokušao da oskrnavi tu priču, uspio u tom. I ljudi je bilo sve više i više. I onda, kada su vidjeli iz vlasti da je ljudi sve više i više, onda su oni počeli da dolaze na protest. To su bile bizarne situacije, da vi na nekim preskonferencijama, na nekim događajima imate Milorada Dodika koji stoji negdje sa strane, koji on i tu, pa je dolazio, pokušao da razgovara pokušavao na neki način da dođe do neke vrste kompromisa. Jer on je na neki način prije izbora vidio prijetnju u tome. I on je djelomično bio u pravu. U najvećem gradu u Republici Srpskoj, to je drugi po veličini grad u Bosni i Hercegovini, u Banja Luci, SNSD u odnosu na izbore prethodne, ovo što je Biljana malo prije rekla, izgubio jedan solidan postotak glasova unutar samog grada. SNSD je apsolutni pobjednik izbora, da se ne zavaravamo, ali su u Banja Luci ipak izgubili. I onda je bila ta stalna potreba da se taj protest predstavi upravo politički, da ga neko financira sa strane. O tome ćemo posebno govoriti. Da, što želim da kažem? Da su toliko to radili loše, neuvjedljivo. Je li glavni razlog što se, evo, konkretno recimo, gospodin Dodik prepao, to što su izbrisani ti animoziteti, o čemu ste malo čas govorili? Ne, uplašio se bio time da su na ulici bili ljudi koji su jasno poručili mi nemamo više šta da izgubimo. Ne u smislu materijalno. Što su prepoznali zajedničke probleme? Da, i onda smo shvatili da, to je ono što se vraćamo se na ono početnu, da su ti pokušaj podijele društva unutar etničkih, unutar bilo kojih grupa, da ih ne nabrajam sad, u stvari vještačke podjele. Da su to vještački entiteti, da nas se rascjepka i da u okviru tih vještačkih entiteta vi lakše možete tim malim grupama da manipulišete. Ali ono što se desilo, što želim u stvari da vašim gledalcima naglasim ovdje, koji to možda nisu toliko pratili, to je da je u stvari raznolikost tih protesta u Banja Luci ne samo da je bila unutar Banja Luke, nego su ljudi dolazili iz svih gradova Bosne i Hercegovine na te velike proteste na kojima je bilo pod nekoliko desetina hiljada ljudi. To su ogromne cifre za Banja Lučki gradski trg. Toliko partije uspiju da skupe ni pola toga kad dovuku 200 autobusa kojim dovuku njihove članove, ovo što je Biljana isto rekla za sendviče ili za neku vrstu dnevnica. Hoću da kažem da vi kada nemate ideologiju i kada nemate ideološki predznak, oni su potpuno zbunjeni ili je lako napasti nekoga zbog određene političke odrednice, bila ona
nacionalistička, liberalna ili bilo koja, jer vi onda udarate tamo gdje su ti ljudi najslabiji i teško se tu braniti. Ali kad ljudi nemaju nikakvu odrednicu, kada je borba za pravdu, za istinu u ubistvu nečijeg djeteta, jedina motivacija je ne da se sistem ruši, nego da radi svoj posao. A vi uporno govorite da sistem, ovi ljudi hoće da ruše sistem, a vama uporno odgovaraju s te grupe, ne, mi hoćemo da radite svoj posao. Oni dođu u jednu situaciju na koju nema jednostavno odgovor. Možete li da se identifikujete sa ovim pričama i situacijama? Apsolutno, pa mislim, situacija i dalje kao da živimo u istoj državi. A to je stvar, pa evo, kod nas imamo tu kovertu, pomenuli smo je već na početku, gdje bivši gradonačelnik Podgorice je, da kažem, poštar u svemu tome. Znači, nosi kovertu sa 97.000 eura iz ruku tog tajkuna do druge adrese, gdje se u samom tom videu pominje i ime predsjednika, ako se dobro sjeća. Ne pominje se ime predsjednika na snimku, ali do duše to kaže insajder Duško Knežević da je to uradio po nalogu predsjednika. Gospodina Đukanovića, što gospodin Đukanović oštro demantuje, da budemo korektni. Da. I poslije toga, znači, trebalo je 7-10 dana da uopšte dođe do nekog procesuiranja, da se pozove taj gradonačelnik, bivši u ovom trenutku, na saslušanje. Znači, to je potpuno prošlo kao da je to potpuno normalna stvar. A pored svega toga, taj isti bivši gradonačelnik je i danas i dalje savjetnik predsjednika države. Znači, oni apsolutno toliko su se osilili u svemu tome da uopšte ne osjećaju ni malu dozu odgovornosti. Dakle, šta je funkcija institucija u ovoj državi, u ovakvim državama? Pa u ovoj konkretno državi institucije nemaju funkciju. Imaju da štite vlast, kako nemaju? To da, ali da su na strani građana i na strani zakona i pravde, tu funkciju one više nemaju. Da li ste nekada bili apsolutno saglasni sa gospodinom Đukanovicom? Mislim da se ne sjećam. Evo ja jesam danas. On kaže, ko ruši institucije, ruši državu. Ko ruši institucije u ovoj državi? U ovoj državi institucije ruši vlast trenutno. Upravo tim nečinjenjem i neprocesuiranjem stvari koje, to jest i predmeta koji su im pred očima, koji su im za stolom, koje neće da uzmu u ruki da kažu aha, evo, ovdje smo imali problema i da to riješimo. U svakoj normalnoj državi bi takva stvar, ne da procesuiraju tog čovjeka, nego apsolutno bi pala čitava vlast i ovi zahtjevi koje smo mi... Izvini, ali morat ću samo da intervenišem nešto. Ja mislim da mi stalno upadamo u tu zamku u normalnoj državi Vlast nikad ništa ne bi uradila ako ne zna da će neko da je pritisne. Najveći problem naših društava što smatramo da je našim izlaskom na izbore naše učešće u demokratiji završeno. Demokratija u stvari počinje dan posle izbora. I u tom stalnom čekanju da dođu neki novi, mi ne činimo ništa da ovi koji su tu nešto rade. I tako da mi u stvari, a imamo toliko mehanizama. Suština u konstantnom obračunu sa nepravilnostima i nepravilnom sa kojom se suočavamo. Recimo, vi imate, vraćam se ponovno na skandinavska društva, ministarka je u šali novinarima koji su je čekali ispred, norveška ministarka, švedska, pardon, je u prolasku do zgrade vlade, grupi novinara koja je čekala, i novinarka je nešto pitala, ili novinar, i ona je prstom, svi su znali, svi su primijetili da je to nije bio gest nekoga koji je rekao ovako prstom kao prijetnju, nego neku vrstu polušale. Ona je ujutru morala da da ostavku. Nema ni u šali ovako novinarima. To je poruka javnosti. Švedska ministarska bosansko-hercegovačkog porijekla je popila čašu vina. Morala je momentalno da podnese ostavku. Vozila je sa jednom čašom vina. Kod nas se ovde, kada vozi neki funkcioner, pijano ga ufate, onda su žalopojke po medijima kako je dobar čovjek, kako moramo da ga razumijemo, pa i oni su ljudi, pa i oni piju. Jednostavno, imamo previše milosti. Šta želim da kažem? Želim da kažem da mi ne smijemo da budemo lijeni. Jednostavno, ne smijemo dovesti situaciju da nama protesti budu egzibicija. I dok traju protesti, mi treba da tražimo da vlasti koje trenutno plaćamo, iako ih nismo izabrali, rade svoj posao. I mi imamo pravo da tražimo i da ih pitamo šta rade, kako rade, koliko troše. Znate koliko ljudi koristi zakon o slobodnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini? To su promili. Bez obzira kako vlast
manipuliše s odgovaranjem i kasnije i slično. Vi imate mehanizme da ih stalno pitate i maltretirate. Da ih naučite da moraju da vam odgovaraju na pitanja i da moraju da objašnjavaju šta rade. Mi jednostavno mislimo da ćemo protestima, u stvari to je velika zamka. Nemoj misliti da sad... Dobro, ali da li su ipak masovni protesti način da se razbije taj strah? Naravno. To je najveća prednost tih protesta. Ta ključna riječ, solidarnost. Sad imam jedno pitanje za vas, svima ću vam dati to na komentar. Sami ste rekli da su lideri u regionu djelovali pomalo zatečeno kad su vidjeli ljude na ulici. Prvi refleks predstavnika vlasti bio je taj pokušaj minorizacije onoga što se dešava. Uska je trka, pomenuli smo to i prije emisije, ali mislim da se u tim pokušajima najviše istekao srpski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Ja sam posudio samo klip iz emisije kolege Zorana Kesića. Ajde kratko pogledamo kako njemu ide matematika. Molim režiju da emituje prilog broj 2. I sad vi imate faktički ovu sliku možete svi uvećati. Dakle, možete da uvećate kod svoje kuće na računarima. Možete da izbrojite tačno u glavu koliko ima ljudi u jednom redu. To možete svako od vas uraditi. Dakle, dovoljno su krupne sve fotografije koje se pojavljaju na internetu. Možete da faktički utvrdite da se u svakom redu prosečno nalazi oko 35 ljudi. Negde se nalazi 37-8 u prvim redovima, ali imati 22 u posljednjim redovima. Dakle, prosečno smo uzeli 35, ja sam uvijek uzimao maksimalne brojeve. Dakle, uvijek sam uzeo maksimalistički. Imate ovde označeno crvenim tačkama, dakle, broj redova ljudi koji se nalaze ovde, tih redova ukupno ima oko 120. Prosečno 35 ljudi u redu, dobijete cifru od 4200 ljudi. Ne možete vi staviti 8 ljudi po kvadratnom metru. Zna se tačno koliko može da stane. Na kraju krajeva imate od 2 odraslih ljudi u zimskim jaknama. Stanite pa izračunajte, da vam ja ne kažem, izračunajte vi koliko može da stane, a da hodaju. Evo, pogledali smo kako je to izgledalo u Srbiji, a sad pogledamo, ovdje nije bilo predstavnika vlasti koji su brojali ljude, ali su to prepustili sebi bliskim medijima. Ajde pogledamo prilog broj 3, kako je to izgledalo, kako su izgledale te procjene i navodi. Drugi protest koji je okupio nešto oko 2000 građana koji su podržali predstavnici opozicije i NVO sektora održan je sinoć u Podgorici. Malobrojnost protesta u organizaciji opozicije, proopozicijonih medija i proopozicijonih NVO od sinoć pokazao je koliko je slaba ta organizacija, kažu sagovornici Nove. Ajde sada pogledamo kako je stvarno izgledalo to veče, koliko je ljudi bilo na ulici. To je prilog broj 9 i ubrzan je zato što u real time-u traje punih 11 minuta. Ovako traje 2 i nešto. Nećemo sve pustiti, ali molim režiju da emituje prilog broj 9. Pozdrav! Svi na ulice! 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 Svi na... Dostojanstveno ljudi u šetnju idemo u borbu protiv ovog sistema, protiv ovog trulog sistema. Evo, ponovo smo u studiju. Volio da mi to prokomentarišete. Kako je ovakav uopšte pristup uticao na proteste, na masovnost protesta? Da li su oni koji
To je moje pitanje za vas. Da li su oni koji i razrađuju ovakvu medijsku strategiju otuđeni ili mislite da ovakve kampanje i dalje daju neki ozbiljan rezultat? Ili je to posljedice ove zatečenosti i konfuzije o kojoj je govorio? Ne, ovo je, ja mislim, posljedica nemoći. S obzirom na ljude, ova vest vaša iz Crne Gore, kako je predstavljen protest, je manje više identična kako naše vesti izveštavaju o tome. Nebitno je da li je bilo 1800 ili 2300 i naši vole te takve neke cifre. Ovo je bivši Pink, samo što je sad informativa na Nova S. Ista je to škola novinarstva. Doktor Neše u domenu vica. Imamo mi veću zvezdu od njega. To je jedna prezenterka Studija B koja je otpevala hit pesmu Linč, silovanje, nasilje. Ali je nama proteste zalaufao predsjednik Vučić. Jer je on u toj panici posle prve nedelje rekao pa šta ako su bili nekih dođe 5 miliona, ja neću ništa da im dam. Kažete su te izjave bile pogonsko gorivo za omasovljenje? Apsolutno, jer tih prvih nedelje kad se nije znalo šta će od toga biti, kad opozicija apsolutno bila zbunjena i nije želela taj vruć krompir u ruke jer nije znala šta bi sa njim, a građani su bili dovoljno besni da kažu ma mi izlazimo na ulice, ne treba nam niko da nam stoji ni ispred ni iza nas. Onda iz nedelje u nedelju su oni imali te faulove, prvo Vučić, pa onda Neša sa tačkicama, pa onda ta Barbara čuvena linč, silovanje, nasilje. I cela ta zamena teža. Ovu curu koja je najavila sada. Pa svako ima svoju Barbaru. Prikazan. Svako ima svoju Barbaru, jasno mi je. Ali najbolju taktiku je Vučić sproveo nekoliko nedelja kada se pravio mrtav. Jer onda prosto nije bilo, zato što nije naša opozicija baš inspirušića. I onda kad nema šta da te razbesni, onda nije ni toliko važno da izađeš na ulice. Ali su u ova 2-3 meseca koliko Srbija protestuje, izvojevane neke velike male pobede. Aleksandar je pričao, pa sam grizla jezik da mu ne upadnem u reč. Kod nas se toliko groznih stvari dešava od strane vlasti ovih 7 godina i to prolazi nekažnjeno, a mi imamo sada situaciju da, možda ste čuli, imamo nekog seksualnog manijaka Jutku koji je 15.000 SMS-ova slao svojoj sekretarici i naravno kao šatro suđenje, od toga ne bi bilo ništa da nije bilo protesta, pa da nije sav taj narod se slio u brus i izvršio pritisak. Ok, verovatno neće biti osuđen. Sabotirao i signal, koliko ja uspijem. On je onda sabotirao signal, ali hoću da kažem da je ideja da je on u procesu već, evo, 2-3 nedelje je on u procesu davanja ostavke. Ali to bi bilo nemoguće da nema ovih protesta. Imamo predsjednika opštine Grocka koji je platio policajcu da zapali novinara. Čoveka od 75 godina. Pa sad tu imamo da je prošle nedelje dečak koji je gimnazijalac 19 godina ekspresno u jednoj noći osuđen za vandalizam na 30 dana zatvora, odmah sproveden da leži 30 dana zatvora, a u procesu da je uhapšen gradonačelnik Grocke zato što su svedoci kojima je platio da ubiju novinara ga identifikovali, on je pušten da se brani sa slobode. Ali evo i on je juče ili prekjuče dao ostavku zato što je pritisak javnosti toliko veliki da Vučić jednog po jednog svog piona mora da žrtvuje. Zato su protesti dragoceni. Prepoznajete li, to ću vas pitati, prepoznajete li i vi takve benefite protesta u Crnoj Gori, Banja Luci, dakle, dolazite, ali prije toga, kad govorimo o izjavama koje su mogle biti ili jesu pogonsko gorivo za omasovljenje. Ajde kratko poslušamo kako je, na primjer, specijalni tužilac u Crnoj Gori nedavno uvezao građanske proteste sa slučajem državni udar. Mi imamo državne udare svake nedelje. I u kome se očekuje presuda ubrzo i sa motivima insajdera Duška Kneževića koji sa bezbjedne distance posumnjaju da je proneverio desetine miliona eura, otkriva sve aspekte bliskosti sa ovom vlašću. Ajde da poslušamo prilog broj 4. Mene zanima sada da li vidite uzročno-posljedični odnos između činjenice da se približava
prvostepena presuda i toga što sa primicanjem tog datuma sve glasnije i sve brojnije rastu zahtevi za smenu, ne samo vašu, nego čitavog tužilačkog sistema. Pa valjda ne mislite da su se ovi građani, one majke, preselile pred tužilaštvo? Najda ne mislite da su se mogli organizovati. Pa vidite, sin od, recimo, gospođe koja je u jednoj političkoj partiji rukovodila... Dobro, da ne idemo sad u pojedinačne slučaje, ljudi nisu tu. Ja samo kažem da je to akcija koja se vodi, da se ova presuda ne donese i lica koja su optužena za teška krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije radi terorizma, pa lica koja su optužena za ono pranje novca, a poslanici su dalje, pokušavaju da se udruže s ovim kriminalnim strukturama i da sruše i ovo tužilaštvo i ovaj sistem. Ja vam kažem da neće. Jer kako god neki iskoristili neke građane, zaveli za blud, to će na kraju da izađe i da se vidi. Jasno je to kao dan. Ponovo smo u studiju. Dakle, ovo je jedna izjava. Nakon toga vam je specijalni tužilac savjetovao da je bolje da idete da sadite luk nego da se okupljate na ulici. Dakle, koliko su po vama ove izjave bile pogonsko gorivo za proteste i prepoznajete li vi ove benefite o kojima je pričala Biljana Lukić tome kada govorimo o pritisku građana, o masovljenju protesta? Ima li tih malih ustupaka već? Naziru li se? Apsolutno da osjećamo benefite. Ja baš i ovu emisiju kad sam gledao, a to ne ima samo moj utisak, je moje neko razmišljanje bilo daj Bože da ovaj čovjek gostuje svaku večer negdje. Jer stvarno s ovakvim izjavama baš je narod još više proradi, jednostavno ne može niko da ostane imun i da čeka i da gleda šta glavni specijalni tužilac jedne države priča. Pa evo da je sve u pravu. Način na koji on govori je nama pogonsko gorivo. Način na koji se on izražava, način na koji iznosi stavove. To je dovoljno da kažemo nešto ne štima u ovoj državi, ajte nešto da mijenjamo. Tako da, apsolutno osjećamo tu vrstu benefita i mislim da je posle ove emisije išao još veći protest. Mislim da je baš jedan od razloga bio to gostovanje na televiziji Crne Gore. Da i vama dam priliku. Pogledali smo jedan set priloga. Pa ja sam sada razmišljao koje su to mogle biti izjave te vrste i onda sam u jednom momentu se zamislio uopšte da li da saopštavamo takve stvari vašim gledalcima i koliko su stvari mučne. Naime, imamo jak stomak. Milorad Dodik je rekao u jednom trenutku, pošto kada je valjda shvatio da više nema tu mogućnost da se pomiri sa ljudima koji protestuju, onda je dao izjave tipa, pošto u jednom emotivnom govoru Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića, rekao nešto da u smislu da više nema tu slavsku svijeću, da mu je ona ugašena ubistvom djeteta. Znači, u jednom od svojih ti svi govori koje on držao na trgu nisu pisale ni PR agencije, ni oni su bili riječi oca koji je izgubio svoje dijete i svako ko bi trebao da ih tumači, trebao da pođe prvo od sebe kako bi, šta bi on govorio u takvoj sličnoj situaciji. Milorad Dodik je rekao poslije toga da nije istina da mu je ugašena slavska svijeća, ali on ima još 2 djece. I vi imate sad prvo, kad pogledate tu izjavu, nije jasno da li je to zaista neko rekao. I poslije toga se desi protest na kome se pojavi 20.000 ljudi. Ili u predizbornoj kampanji je rekao ja ću to da pometem i njega i njegov šator sa trga čim prođu izbori. I onda ste imali protest od nekih, 20.000 ljudi, također, da sad ne licitiram brojkama, ali 10 puta više nego što je bilo na završnom skupu partije koja ima apsolutnu vlast. I vi normalno da ste zbunjeni posle toga, ulazite u neku zonu panike. Šta se to dešava? Bože, zašto mene ovi ljudi ne vole? Jer vi, kako bih rekao, ti ljudi se obično, te vođe o kojima mi pričamo, su obično mnogo sposobniji od svih onih koji ih okružuju
u toj nekoj dnevnoj njihovoj rutini. Savjetnika, sekretara. Namerno se nesposobni Oni se okružuju, znači karakteristika dobrih menadžera je da biraju za saradnike one koji su uspješniji od njih, koji su bolji. Je li to razlog zbog kojeg mi govorimo isključivo o Vučiću, Đukanoviću, Dodiku? Pa, u principu, kako bih rekao, sad da li je to glavni razlog zašto govorimo? Oni su u suštini uspjeli izgraditi sistem u kome je... I u evropskim dokumentima se govori o tome, o zarobljenim državama. Znate kako, negdje sam, ne znam koga bi zapisao u onom tekstu, ali to sam stvar negdje prethodno prošlo, mogu se sjetiti kod koga. Ali vrlo je zanimljiva teza. Mi imamo dvije vrste emigracija u našim zemljama. Imamo te vanjske migracije, ljudi koji napuštaju zemlju u kojima živimo masovno. U Bosni je to već doživljamo masovan odlazak ljudi. Pretpostavljam da je slična situacija, čuo sam malo pred od taksiste koji me vozio do emisije, da je slična situacija u Crnoj Gori, pretpostavljam Biljana da je slična u Srbiji. I imamo one još mnogo opasnije po meni migracije, jer ti ljudi hodu vani negdje će naći neku svoju sreću, pa će možda nekad i da se vrate. Ali imamo te unutrašnje migracije, gdje se ljudi povlače u sebe i ne žele uopšte da budu aktivni. Razočarani svim tim što nam se dešavalo u 4 vijeka ljudi. Ovo naše je počelo prije 25 godina. Ovo što ste vi rekli, još malo pa 30 godina. I onda je, u stvari, imamo situaciju ko opstaje. Mi imamo te prosječne koji znaju da su prosječni i da bez tih drugih prosječnih ne mogu ništa. Imate, što kaže, nule su formirale lanac koji postaje neraskidiv. Znači, nula i simbolički izgleda. Ti ljudi ne puštaju u stvari da niko priđe, ni tim vođama, ni tim poslovima, ni tim medijima. Jednostavno, znajući kad neko probije, to je ovo što njih plaši u tim protestima, kad neko probije, kad neko dođe i saopšti neke stvari koje, znate, u cara Trojana kozi uši, to je ta priča, kad neko konačno saopšti te istine koje su nam svima opšte poznate i svima upozna 1000 ljudi na način koji to protesti definitivno radi, onda se je tu panika. Ne toliko tih vođa. Milorad Dodik koliko god je... Mislite koliko drugih šalona koji žive u tom sistemu? Milorad Dodik je imao vrlo brutalne, nepristojne izjave koji se ticale protesta. Ali kakvi su izjave imali njegovi saradnici? Neki direktor političke akademije Saveza nezavisnih socijaldemokrata je rekao da je to sanatorijum, ti ljudi koji se okupljaju. Znači, on obučava članove stranke buduće, a takve izjave davao ili, ne znam, bivši potparol ili slično. Hoću da vam kažem da su te nule davale mnogo žešće izjave, upravo u strahu da ne izgube svoje pozicije, jer bez njih su niko i ništa. Ko što i jesu niko i ništa. U nastavku emisije ćemo govoriti o tome koje se tehnike, strategije, priče koriste da bi se građanskim protestima dalo neko drugo lice. Sada je vrijeme za blok reklama. Ponovo smo u studiju, pričamo o protestima u Crnoj Gori u regionu. Sada uglavnom o sličnostima, sličnim razlozima koji su doveli do tih okupljanja. Vidljiv je pokušaj da se pošalje poruka da ovdje nije riječ o građanskom buntu, nego o opozicionoj režiji. Samo ću kratko pustiti 2 podudarne izjave gospodina Vučića i gospodina Đukanovića na tu temu. Onda bih volio da nešto i vi kažete u vezi sa tim. To je prilog broj 5. Svima je jasno da je reč o opozicionom protestu, niti oni to kriju. Ne mislim da je to sad naročito važno. Niti tu isključuje mogućnost da to bude građanski. Naravno, politički protest, svaki protest je suštinski politički, ma kako neko pokušava da ga zabašuri, ali ne vidim da je u tome problem. Uporno ponavljamo u Crnoj Gori da bi bilo prirodno da proteste koje predvodi opozicija zamijenimo parlamentarnim dijalogom. Ali s obzirom da se u Crnoj Gori makar ovi protesti pokušavaju predstaviti kao građanski, bez obzira što je jako očigledno da iza njih stoje opozicione partije. Dakle, spremni smo da sa onima koji makar formalno predvode te procese kao građanskom strukturom razgovaramo o svim pitanjima koja predstavljaju njihov interes.
Evo, čuli smo te dvije uvezane izjave, vrlo podudarne. Zašto im je tako važno da protestima daju partijsko lice i legitimaciju? Ja ću da govorim o Srbiji jer zaista ne znam o Crnoj Gori. Ovo je bila jedna od suvislih izjava predsjednika Vučića našeg. Ima on bisere mnogo gore. Ali je kod nas... Nije ovo biser, ovo je samo jedan segment relevantan za temu koju sam vas uveo. Društvo nam je potpuno podeljeno na ljude koji glasaju za SNS i prate državne tabloide, bilo video ili u pisanoj formi, i društvo koje se informiše preko interneta jer zna da novine i televizije lažu. Tako da sva ta obraćanja zvanična u našoj zemlji se ne bave tim ljudima koji će videti kada Neša prebrojava tačkićice, a onda će vidjeti i sliku ljudi koji su zaista bili na protestu, pa baš da veruju doktoru Neši, a ne svojim očima, malo je smešno. Tako da se oni, važno mi je da ljudi shvate da se oni jako brinu o gledaocima koje drže u toj hipnozi neznanja. Meni nije jasno za šta je bitno, da li je to politički ili građanski protest. Zato što mi znamo, bar je u Srbiji tako, da političke stranke opozicijone nisu neke multiorganizacije u kojoj sad postoje neke desetine hiljada ljudi koji primaju neke plate pa sad rade za opoziciju. Kod nas su sve opozicijone partije malobrojnije od STR-a, tako da je to potpuni nonsens. Fora je da oni kažu da to nisu građanski protesti, nego su opozicioni, jer posljednjih 7 godina se ispira mozak građana da su opozicijone stranke lopovi, strani plaćenici, CIA agenti, uništitelji sistema, i onda kao nisam baš rekao da građani kojima predsedavam su ološ najgori, što obično govorim, nego sada govorim da je opozicija prljava, ružna i zla i da ona to sve radi ne zato što je stalo do građana, nego da bi otela državne resurse da ih pokrade, a on ih čuva sad kad smo kod otimanja, bilo je onih koji kažu da je toj kampanji pogodovalo, što je to, citiraću te ljude, Boško Obradović, lider Dveri, oteo građanske proteste u Srbiji prilikom upada u zgradu RTS. Koliko je to po vama, naružilo čitavu priču, dalo sad u ovome slučaju pogonsko gorivo Vučiću da kaže, evo pogledajte, a Boško Obradović baš i nije lice građanske Srbije. U tom medijskom propagandnom ratu i pre ovog upada u RTS je bila podignuta ona posljednja linija odbrana, pričamo o društvenim mrežama, znači ne oni botovi klasični naprednjački, nego ljudi koji drže svoje profile kao građanski orijentisani ljudi. Oni su najviše pripadnici ovih opozicionih partija koje se ne suprotstavljaju Vučiću ni o čemu, slučajno se slažu. Prvo su oni krenuli da žigošu sve građane koji idu na proteste na temu kako možeš da ideš sa fašistom Boškom Obradovićem. Jer Boško Obradović zaista ima neke krajnje ekstremne i nenormalne stavove, ali je to kao da smo mi sad maloumnici, pa ako Boško Obradović kaže nešto zbine, mi sečemo vene i obavezujemo se krvlju da ćemo ga slediti, što zaista nije tako. A ako hoćemo demokratiju, mi moramo da prihvatimo da pravimo neko društvo u kome nećemo misliti svi isto. Ja nisam nacionalistički opredeljena osoba, ali prihvatam da u našem društvu moraju da postoji takve osobe. Imaju pravo da imaju te stavove ukoliko oni nisu protivno zakonu. To je u evropskim društvima i državama. Ima pravo da bude čovjek i glup, da ne razume. Pa sve je to neka vrsta demokratije. Priča o tome kako Boško Obradović otima proteste je meni zaista priča kako nas podeliti unutra, jer mi se lako pecamo na udice koje nam vlast baca, zato što za razliku od te vojske napredne stranke koja ne misli ni o čemu, koja čeka da im se kaže šta će sutra misliti o zadatoj temi i oni slušaju, mi volimo da zanovetamo u svakom smislu. Ja ću da kažem i ja sam ta. Ja ne mislim da zato što smo mi na protestima ja sad treba da vičem ura Obradović, ura Jeremić, ura Đilas.
Daleko im lepa kuća. Ja protestujem zato što ja hoću bolje društvo, a ne zato što želim njima da ukažem svoju ljubav i poštovanje. Ali su ta pecanja bezvezna. Ne može niko da nas okrene političaru za koga ćemo mi jednog dana imati priliku da glasamo. Jer mi sad nemamo nikakve uslove za fer izbore, pa je potpuno nebitno ko šta radi. A ono zbog čega je Boško u fokusu je zato što su počeli protesti malo da jenjavaju, jer je Vučić imao dobru taktiku prethodnih nedelja, samo se pravio mrtav. U organizaciji ima propusta milion, pa to bude onako dosadno vučenje nogu i on je napravio bum da više nismo to kao protestujemo, ali slučajno da nikog ne uznemirimo u vlastima time što protestujemo i sad se malo digla energija, sad su izašli mladi ljudi, krenule srednje škole da se organizuju i to sad neprijatelj, on je pohapsio decu te večeri, naložio sudiji da svu tu decu direktno pošalju u zatvor, ali to su sad već opasne igre, zato što su sutrada njemu klinci od 14 godina izašli na protest i on postavio kordon specijalaca pred decu koja su prvi razred srednje škole. I to su sad faulovi koji se ne brišu, to sad mora da se zaračuna kao crveni karton. Sad, da li vi prepoznajete tu tendenciju da se recimo i organizatori i građani poistovijete u crnogorskom slučaju sa Demokratskim frontom? Evo danas vidim da je to, jedan portal se bavio tim organizatorima, je bilo upućeno pitanje da se izjasne oko presude Radovanu Karadžiću. A književnik Popović je danas komentarisao, i citirat ću ga, da 2/3 ljudi koji šetaju ulicama Podgorice podržava Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Kako vi to doživljavate? Šetali su ljudi 90. godina kad ga nisu podržavali. Isto bilo broj ljudi ogroma koji nije podržavao tu politiku. I mislim baš da to pitanje treba da je pogrešno adresirano. Da treba da se pošalje predsjedniku države, jer je on bio taj koji je sipao gorivo u tenkove Radovana Karadžića u tom trenutku. Mi generalno, ali evo, ovo je neki... Bio je na vlasti u trenutku kada su deportovane bošnjačke izbjeglice, baš Karadžiću, pod njegov nož su otišli. Tako je. Tako da, stvarno vezano za taj komentar koji je danas izašao na jednom portalu, mislim da je čovjek baš pogrešno adresirao to pitanje. A pored toga, to je sveukupna neka igra da se sad ponovo izvuku ta nacionalna pitanja, nacionalistička, jer je to teren gdje oni najbolje plivaju. Zato što, evo sad u našoj organizaciji, znači, nas te stvari ne interesuju. Mi u ovom, isto i u ovom sporazumu, o kojem ćemo, vjerojatno pretpostavljam i to pomenuti. Hoćemo baš sad. Da, izvolite da vršite misao, pa... I u ovom sporazumu koji smo ponudili opoziciji, tu, znači, uopšte se ne bavimo ni spoljnom, ni unutrašnjom, ne bavimo se spoljnom politikom. Nećemo da se mi izjašnjavamo o nekim spoljno-političkim stvarima. To je sada u ovom trenutku spoljno-politička stvar. Kako je Haag donio neku presudu, to nema veze sa našim protestima i sa onim zbog čega mi protestujemo. Ima u nekom, ako se bacimo daleko u prošlost, ali... To ima i veze sa sadašnjošću. Mene samo interesuje, ajde, da se vratimo na vaše zahtjeve. Samo ovo da kažem, u našem odboru građanskom imate Džemala, imate Demira, imate Denisa, imate Slavišu, imate Iliju, imate Jovana, znači... Ima li žene neke? Ima Demira, ima Ratka, znači... I to je njima problem, što smo svih nacija, svih vjera i ateista i nemam pojma, znači ne interesuju nas u ovom trenutku nacionalističke i nacionalne stvari, pitanja vjere, crkve i tako. Vi ste tražili od opozicije da prihvati formiranje vlade građanskog jedinstva koja će djelovati u ograničenom mandatu sa ciljem da omogući uslove za održavanje fer i slobodnih izbora. Kazali ste bi tu vladu trebalo da čine ministri izabrani na paritetnoj osnovi. Po trećina opozicija, vlast i druge partije. Ne druge partije. Bliske, satelitske, jel? Ne, da. Jedna trećina toga i građanski. I nestranačke ličnosti. Da, nestranačke ličnosti. S tim da na čelu te vlade građanskog jedinstva ne smije biti niko iz aktuelne vlasti.
Kažete da potpisnici ne smiju učestvovati ni na jednim izborima koji budu zakazani prije ispunjenja osnovnog zadatka, to je vlada građanskog jedinstva, da neće učestvovati potpisnici u radu Skupštine Crne Gore do razrešenja političke krize, ispunjenja zahtjeva građana, i da vlada građanskog jedinstva neće ni jednom svojom aktivnošću ili odlukom mijenjati dosadašnji spoljno-politički pravac Crne Gore. Sada, ovo je jedan set zahtjeva koje ste pretočili na papir i uputili opoziciji. Prije toga ste na protestima saopštili niz zahtjeva. To je ostavka predsjednika, ostavka premijera, ostavka rukovodstva javnog servisa, ostavka ljudi u pravosuđu, gospodina Katnića Stankovića. Da li su te ostavke preduslov da se o ovim zahtjevima, ukoliko ih prihvati opozicija, uopšte pregovara sa vlastom? Apsolutno. Znači, bez ispunjavanja onih zahtjeva koje smo javno na protestima rekli, do vlade građanskog jedinstva apsolutno ne može da dođe. Znači, vi nam govorite večeras da čak i ukoliko sva opozicija sve ovo prihvati, ukoliko vlast prihvati da pregovara na ovu temu, vi ne namjeravate da pregovarate sa predstavnicima vlasti do tog trenutka kada budu ispunjeni vaši ranije saopšteni zahtjevi. Tako je, dok ne budu ostavke u kovertama, razgovora nema. Dobro. To je, mislim, ne možemo da ispadnemo neozbiljni prema građanima koji su izašli na ulicu. Jer to je apsolutno neophodno da bi došli do toga da stvaramo normalan sistem u kojem će da se konačno organizuju ti prvi slobodni, pošteni izbori u ovoj državi. Mislite li da je to izvodljivo i bojite li se, ukoliko bude došlo do odugovlačenja, da ćete imati problema sa energijom? O tome je govorila, recimo, Ivana Lukić. Blizu je vrelo, Podgoričko, ljeto. Bojite ili se i tih stvari? I kako namjeravate da održite neku energiju koju sad vidimo na ulicama? Ako opozicija prihvati sve ove zahtjeve, a mi se iskreno nadamo da još se nisu svi izjasnili. Nisu se svi izjasnili, nije ni... Demokratski front, SDP još uvijek ćute. Čekamo ih, nadamo se da će, mi stvarno se iskreno nadamo da će oni to da prihvate, da i oni osjećaju trenutak, ali evo, ako se desi to sve čemu se mi nadamo, zaista mislimo i da je to trenutak kada će ova vlast biti satjerana u ćošak i da će morati da preduzmu neke stvari. Je li to vama naivno ili nije? Slobodno komentarišite. Mislim, vi imate istu vlast mnogo dugo. Mi smo kroz ovo što vi sad pričate već prošli 5. oktobra. Sada imamo istu vlast koju smo imali do 5. oktobra 2000-te. Istu opoziciju koju ste imali na vlasti. Čujem ja i od naših organizatora te divne, lepe želje kako će se Vučić uplašiti ili će mu se probuditi savest koju nema pa će da odustane. A ja vam kažem, ne bi ni 5. oktobar se desio da je postojao način da se civilizovano objasni autokrati da je vreme da ode. Ono što je specifičnost, čini mi se, apsolutno svih autokratija na svetu je da autokrata ne zna kad je taj moment kada bi mogao da ode i da onda nastavi život na nekim egzotičnim ostrvima u sve te milijarde koje može da troškari, nego propusti taj moment pa završi kao razni Sadam. Šta zapravo sugerišete? Ne sugerišem, nego kažem da uz, to govorim i mojima u Beogradu, da taj spisak lepih želja koji će naši, vaši i njihovi organizatori da naprave i da mi kažemo sada Vučić, Đukanović, Dodić će reći ali sam se uplašio, evo izvolite, ja dajem ostavku. Boga mi, realnije je... A ne bih se složio tu potpuno, jer s te strane nije baš potpuno ista situacija. Kod nas je mala razlika između broja poslanika vlasti i opozicije. To su dva poslanika, 39 naprema 40. 39 je opozicijalnih. Da, 39 je opozicijalnih. Znači, a opozicija nam
također nije jedinstvena, ali opet ima pored svih onih uslova kako se organizuju izbori i kako prolaze izbori, a evo vidjeli smo 97.000, pa i to samo dovoljno, oni su uspjeli, koji nisu zajednički djelovali da osvoje tih 39 mandata. Tako da nama je potrebno da organizujemo te uslove, jer ova vlast sad koja je, ne možemo mi da prihvatimo da se bez ostavki, a oni su sami, izbori su sami bili nelegitimni. Znači, ova vlast je već nelegitimna. I u Srbiji je ista takva, nego pa ste, ali sad mi imamo materijalni dokaz da je nelegitimna. I razni uče da u životu postanu maher kao što je Đukanović. Sada čujemo i vas. Šta mislite na tu temu? Pa, mislim, ako se dobro sjećam, pitali ste zašto je bitno da se protesti predstave kao opozicioni. Ta strategija kod nas nije uspjela... Nije to jedino pitanje. Volio bih da mi prokomentarišete i ovu strategiju i zahtjeve. To mi je zanimljivo da prokomentarišem iz jednog razloga što svako ko sa iole nekom prosječnom pažnjom prati opozicijonu scenu u Republici Srpskoj, ali gotovo u cijeloj Bosni i Hercegovini, zna da je naša opozicija toliko kilava i nesposobna da nisu sposobni da urade ništa slično protestima koje je uspjela organizovati 12 djece. Znači imamo opoziciju koja je u neprestanom startnoj poziciji da eventualno nekad bude dio vlasti, ako ništa, ako već ne može da postane vlast. I da im ljudi također ne vjeruju. Mogu li baš, ne želim da vas prekidam, ali želim baš da se nadovežem, odnosno da nadovežem gospodina Đukanovića na ovo što ste upravo rekli. Ne, molim vas da emitujete, to je prilog broj 6. Šta Đukanović vidi zajedničko kada su protesti u regionu u pitanju? Da li ima neke zajedničke niti u ovim protestima u različitim državama? Ja mislim da da. Da. Ideja protesta u sve tri države jeste promjena vlasti mimo izbornog procesa. Šta to govori? To govori u prilog ocjeni koju sam izrekao u uvodnim napomenama. Znači, mi danas na Zapadnom Balkanu imamo vlade koje zaista sa jasnom vizijom pokušavaju da naša društva povedu putem izgradnje društva savremene evropske civilizacije. Ali ovakve pojave nas također upućuju na zaključak da smo još uvijek daleko od toga da imamo homogenizovanu javnost na Balkanu. I dalje se na Balkanu vodi oštra konfrontacija između onih koji zagovaraju novu politiku usvajanja evropskih standarda, koja između ostalog znači i izbor vlasti na demokratskim izborima. I onih drugih koji misle da se vlast može mijenjati na ulici putem revolucije. Evo, čuli ste i tu izjavu, bilo mi je logično da je emitujem baš u ovom trenutku. Hvala vam, mislim, sigurno će pomoći. Radi se o toj čarobnoj riječi demokratija i demokratski izbori i legitimitet. To je karakteristično za svakoga od tri lidera o kome večeras pričamo, igrom slučaja mogu to biti bilo ko drugi. Zašto? Zato što u suštini mi znamo da su ti izbori nisu demokratski. Nemaju svi ista prava, konkretno počnemo od javnog servisa. U Republici Srpskoj javni servis već nekih skoro pa 20 godina, i dok je Milorad Dodik bio u opoziciji, prati Milorada Dodika isključivo kao osobu bezgriješnu, koja nikad ne griješi. Čak i onih postupaka i situacija kojih se on odrekao, javni servis se ne odriče. Znači, to je jedna fanatična dosljednost u praćenju i promociji lika i dijela Milorada Dodika, gdje niko drugi nema pravo da se ni primakne, ni stekne neku takvu vrstu pozicije. Opozicija se pred izbore brutalno rastura u medijskim prilozima. Ne dozvoljava im se ista minutaža ili slično. Znači, samo na primjeru javnog servisa vi imate situaciju da
ta prava nisu ista i da samim tim kad nemate jednak pristup javnom servisu, ti izbori su nedemokratski. Da sam vas blurovao i da niste izgovarali imena, ne bi se znalo ko o kojoj državi priča. Da, ali sad o čemu se sad tu dalje radi? Koje su to sličnosti? Evo, da vidimo, ja ne znam da li iko iz grupe Pravda za Davida, ali ograđujem se u smislu možda sarađuju s vama, znaju se, volio bi da sarađujete, iskreno ja bih volio da sarađuju, ali ja mislim, poprilično sam siguran da nema nekih dodirnih tačaka u smislu da nisu ti isti ljudi, da kao što recimo jedan politički mešetar obilazi Banja Luku i Podgoricu i radi taj isti posao kao što radi ovdje za političke lidere, radi taj posao u Banja Luci za našeg političkog lidera. Znači, samo isti, taj, da tako kažem, što bi moja baba rekla, level manipulacije. Znači, nivo manipulacije je isti. Imamo ljude koji jednako jeftinim metodama manipulacije pokušavaju da stvore tu sliku, da su izbori udar na državu. Pričali smo na početku, koji ne postoje. Ovi su sistemi iznutar izgriženi. Koliko je manipulacija to stalno posezanje za stranim neprijateljima? Ne, molim samo režiju da daju, to je zapravo screenshot sa jednog portala, to je broj 7. Gdje gospodin Dodik govori da iza protesta u Banja Luci i Beogradu zapravo stoji Zapad. Prvenstveno Velika Britanija koja pokušava da onemogući ruski uticaj na Balkanu. Ovdje konstantno govore o ruskom uticaju. Sad pomalo pogledaju i put Beograda. Da li imate taj osjećaj? Se stalno poseže za stranim neprijateljem koji ima najveću upotrebnu vrijednost na unutrašnjem? Pa znate kako, nekako je to lako. Ja hoću da kažem da oni smatraju u stvari da je lako diskreditovati ljude na taj način. U slučaju protesta Pravda za Davida to nije bilo moguće. Ponavljam se, posle svih izjava i svih pokušaja da se na taj način protesti, da tako kažem, delegitimišu i da ih se predstave kao neke da strane agenture rade na tome, bilo je sve više i više ljudi. Niko im nije vjerovao u to, zato što jednostavno to nije bilo tačno. Sve ove izjave koje je gospodin Dodik davao i o kojima je govorio u periodu prije izbora nije demantovao nakon izbora. Gdje su tih 40 specijalaca koji su kružili Banja Lukom i pokušavali da vrbuju stanovništvo, da izlaze na proteste ili slično. Jedina uspješna revolucija stranih agentura i međunarodnih ambasada u Bosni i Hercegovini je Milorad Dodik. On je najveći uspjeh međunarodne zajednice. Američki kongres je direktnu novčanu pomoć odobravao, to se nikad nije desilo Miloradu Dodiku i njegovoj partiji, zato što su bili svježi dah na Balkanu, demokratije ili slično. Madeleine Albright je pričala hvalospjeve tadašnjoj američkoj administraciji o nekom čudu na Balkanu. Američka ambasada u Sarajevu nije dozvolila da se protiv Milorada Dodika iko kaže bilo šta. Neki nezavisni mediji, nevladna organizacija ili slično. NDI, IRI, dva najjača američka instituta za izbore su radili do te mjere sa SNSD-om Milorada Dodika, da je danas jedan od ljudi koji je bio zaposlen u NDI-u, glavni operativac u stranci, u novoj zgradi stranke na 3 sprata. Znači, Milorad Dodik planira još dugo da vlada, to je jedina činjenica. Znači, Amerikanci, Britanci, svi ti kojima on sad spočitava protestu Pravda za Davida, što potpuno nije tačno, su njega doveli na vlast. Sad smo došli do te priče o odnosu međunarodne zajednice prema, sve češće možemo čuti taj termin, stabilokratama. Mislim da je, dobar uvodni prilog, jedan mini intervju koji sam napravio sa poslanikom u Albanskoj demokratskoj partiji, kad govorimo o odnosu međunarodne zajednice, govorit ćemo i o tim pomalo nasilnim aspektima protesta u Albaniji, što nije bio slučaj gotovo nigdje. Bilo je okršaja, ali ne tako dramatičnih kao u Albaniji. Bilo je ponešto u Banja Luci, bio je upad u RTS. Ma nije tu bilo nikakvog nasilja, to su izmislili mediji. Upalo se u zgradu, ali nije bilo sukoba. Zamislite kako nasilje pravi RTS posljednjih 7 godina medijskom lobotomizacijom. To je ono što je Švarm rekao. Možemo da pričamo nelegitiman upad u RTS, ali ajmo pričamo kako je došlo do toga. Jer ipak upad je reakcija, odgovor na akciju, 3. Newtonov zakon. Ajde da poslušamo razgovor, to je prilog broj, samo da ga nađem, to je prilog broj 8. Gens Polo, poslanik Demokratske partije
u Albaniji? Međunarodna zajednica dijeli svima iste savjete, da se dijalog mora odvijati unutar institucija sistema koje kritičari, s druge strane, smatraju okupiranim. Kako vi vidite odnos međunarodne zajednice, koja je, kažu kritičari, dugo podržavala stabilokratije u regionu? Sa koliko senzibiliteta i mudrosti se pristupa problemu na Zapadnom Balkanu? Pa u principu to je fina preporuka za normalne zemlje, gledajući iz perspektive evolucije, koja recimo može da traje 1000 godina, kao u Engleskoj, ali ako nije prilagođena balkanskoj realnosti, onda nije od pomoći. Dogmatsko insistiranje na tome moglo bi da bude čak štetno. Ono što vidimo u Albaniji i eventualno na drugim mjestima u regionu su segmenti, ponekad važni segmenti međunarodne zajednice, koja okreće glavu od zarobljenih država i autokratskih režima koji plivaju u korupciji i kriminalu, a ponekad i, nažalost, navija za lažnu demokratiju sa Potemkinovom fasadom pod izgovorom postojanog napretka. Čak i međunarodna tijela koja su počela promovisati vrijednosti takozvane kopenhaške kriterijume, demokratija, vladavina prava, ljudska prava, to kažu. U osnovi, sada u ovakvom stanju stvari i okolnostima nije korisno insistirati na tome da se svaki politički proces odvija unutar institucija, ako te institucije nisu demokratske. Trebalo bi sagledati stvarnost i baviti se njom onakvom kakva jeste, a ne onakvom kakva bi oni željeli da bude. Iz Brisela i drugih centara međunarodnih je često stizao savjet da se neće direktno miješati u aktivne sporove i da je na onima koji žive u zemljama regiona da se izbore za te promjene. Koliko ima sluha za pojačani građanski aktivizam? Pozitivna promjena dolazi iznutra, iz građanskog pokreta, iz lokalnih političkih stranaka, kroz politički proces i to je to. Ali mi razmišljamo o pravilima međunarodne zajednice, koja je u zemljama kao što su naše ponekad pozitivno igrala korektivnu ulogu, ali sada vidimo da je najbitnija stabilnost, koja nažalost znači podržavanje bilo koga ko je na vlasti, bez obzira na njihove karakteristike, kada se radi o demokratiji i dobroj vladavini. Mi to vidimo u Albaniji. To je nepravedno i nefer prema ljudima, pogotovo ako dolazi od onih koji podržavaju kriterijume iz Kopenhagena, koji sada riskiraju i podržavaju status quo i ono što ste malo prije nazvali stabilokratija po svaku cijenu. Ali na kraju važno je naglasiti, to je kontraproduktivno, jer stabilnost bez demokratije može dovesti do periodične prijetnje toj istoj stabilnosti i može dovesti do erupcija koje ugrožavaju stabilnost mnogo ozbiljnije. Proteste u Albaniji su pratili i obračuni sa policijom, kamenovane su državne institucije. Da li su to okolnosti koje su štetne, koje su izmakle kontroli? Pa takozvano nasilje u Albaniji bilo je minimalno, malo materijalne štete i zanemarljive lomljave. Pretjerana upotreba suzavca od strane policije protiv djece, žena i civila podržava pitanja zakonitosti i proporcionalnosti. Međutim, slike koje možda biraju međunarodni mediji, kao i poruka ogromne mase koja protestuje da ne možete vladati protiv volje svog naroda i u našem konkretnom slučaju ne možete imati legitimitet. Vlada ne može imati legitimitet, čak i ako tužilaštvo pokaže da su glasovi i većina u parlamentu postignuti uz pomoć novca narkobosova, kao što je istraga u dilu tužilaštva, a to je emitovao i Voice of America, u našem slučaju pokazala. Evo, čuli smo što kaže Jens Polom. Evo da to kažem, korisno je za ovu priču, budući da i razgovor završavam sa svojim Polom vezano za nasilne ispade tokom protesta. To bi neko mogao i možda gledati kao pogodan način da se privuče pažnja međunarodne zajednice. Međutim, nedavno istraživanje Centra za građansko obrazovanje kaže da 2/3 ispitanika vjeruje da to ne odobrava taj način borbe za bilo koja nacionalna, ljudska, vjerska prava. Šta vi mislite na tu temu i kako doživljavate odnos međunarodne zajednice prema svim ovim problemima sa kojima se suočavamo u regionu i prema liderima za koje se čak i u evropskim dokumentima kaže da su na čelu država koje se navode i opisuju kao zarobljene države? Mislim da je jako važno da nikako ne dozvolimo da na bilo koji način dođe do nasilja, a ne samo zato što
ne može na loš način da se pravi dobra stvar, a drugo i veoma značajno, ljudi koji trenutno protestuju po Srbiji su onaj evolutivno napredniji deo društva koji ne ume da se bije i nije mu to prirodno kao što umeju sve ove vojske koju drži vlast. Tako da je to unapred izgubljena bitka, jer mi godinama već imamo mirne parade ponosa, nekada su navijačke huliganske grupe prebijale te... Mislite da je to preželjkivana varijanta? Ne, nego hoću da kažem da sve militantne i sve agresivne grupe su po kontrolom vlasti i ako dođemo do toga da padne krv, da on pusti te ljude na nas, to ne može nikako da izađe na dobro. A da se vratim na prvo, nije normalno da se... Pa ne, ali i van toga što nemamo šanse, nije normalno da se agresijom borimo za društvo bez agresije. Malo nije normalno. Mislim da Evropa ima previše svojih problema i da ih realno za ova evolutivno zaostala društva... Vi ste dio toga problema, jel? Ne interesuje. Kada govorimo o Kosovu. Pa mi smo, nama je Kosovo mač oko vrata već stanovit broj decenija, ali ova vlast je došla na vlast sa obećanjem da će uraditi sa Kosovom to što međunarodna zajednica od njega želi. I sada se oni igraju te igre mačke i miša. On govori evo sad ću, evo za 2 meseca, evo za 5 meseci ću. Oni su dovoljno strpljivi zato što naša opozicija nema... To je kao sa onom folk pjevačicom. Pa mislim, oni sad računaju toliko smo uložili u ovog igrača, glupo je da dok ne završi ga menjamo, mada postoje neke indicije da naš predsjednik ima zadatak i u Republici Srpskoj kad završi zadatak oko Kosova. A za to vreme, apropo protesta, on stalno govori sad u posljednje vreme da smo mi Haradinajevi Srbiji, da mi u stvari protestujemo protiv Vučića jer on ne da Kosovo. A mi koji smo to strani agenti, plaćenici, izdajnici, mi u stvari napadamo Vučića u vlast jer želimo da prodamo Kosovo. Mislim, to je potpuna papazijanija, ali mi se čini da Evropa samo igra na kartu ko može da mi ostvari to što je u mojoj agendi i da je to ono što ih interesuje mnogo više od ljudskih prava, od medijskih sloboda, od civilizovanog načina života i to nam je što nam je. Nema pomoći, moramo sami. Mislite li vi da je to, odmah ću vam dati riječ, da je to kratkovida politika, kako to recimo kaže Jens Pol? Kad govorimo o odnosu međunarodne zajednice prema regionu. Ne, ja mogu da se složim sa Biljanom da baš Evropska unija i države sa zapada da baš nisu zainteresovane da rešavaju naše unutrašnje probleme. Njima je bitna ta spoljna politika koja ide ka zapadu i to nije sporno, zbog toga nismo ni na ulici, ali da se bave oni našim problemima, mislim da im to ne pada na pamet, da to baš moramo mi sami, kad kažem mi sami, baš mislim na građane, ne mislim čak ni na opoziciju, jer da je sve stvar da opozicija rešava, da bi se samo riješilo. Oni nisu bili baš u stanju ni da se okupe poslije kad je isplivala afera Koverat. Oni su čekali da neko nešto pokrene, plašili se vjerovatno da li će, kako će sami, da im se ne obije o glavu. I onda su se građani sami pokupili i oni su sad dali tu podršku. Tako da baš je trenutak da građani konačno se oslobode, skinu okove, tako da kažem, da još masovnije izađu na ulicu i da je to jedini način, ali kad kažem da izađu na ulicu, mirno. Također mirno, bez ikakvih nenasilja, nego bez ikakvih incidenata. Ja zaista vjerujem, možda sam ovdje najmlađi, ali ja stvarno vjerujem da tako može nešto da se popravi, da se riješi. Da, upravo si, jer radi se o tome da je u stvari nasilje, zaista to, korišću iz jedne druge definicije, zaista posljednje utočište hulja. U ovom slučaju sistem bi to je već pobjedio ako mi postignemo za nasilje i to ono što se desilo praktično bez ikakvog dogovora. 1000 ljudi u Banja Luci koji su bili okruženi, znači policije je bilo mnogo manje nego tih ljudi. Nikad se nije desio nijedan incident. Osim incidenta nasilja koje je policija, koje je obišlo cijeli svijet, praktično na 25. decembra,
znači katolički Božić, kada su u svijetu svugdje, nigdje ne očekuju na datum kada i ratovi se prekidaju, zato što je u pitanju veliki praznik. Mi smo imali slike sa Banjačkog glavnog trga gdje se privode žene i djeca, majka poginulog Davida Dragičevića, gdje se bake sa djecom odguruju kornjače sa svom onom silom i opremom. Tako da potpuno se slažem i mislim da je svima jasno da nasiljem ne možemo pobijediti nasilnike. Ako pređemo na tu stranu nikad... Ali nasilnici najviše pričaju o nasiljima. Da, ali ono što kako imaju u svojoj političkoj biografiji. Od 2008. od AB revolucije, da ne govorimo o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije koji su iznjedrili ove vođe sa kojima i danas imamo posao. Znate kako, svako ko je posegnuo za nasiljem i svako ko je nasiljem došao, tu gdje je došao, najčešće nasiljem i ode, ali na sličnim nasiljem. Ja mislim da to nasilje građana u ovom trenutku neće postojati. Taj posao nije na nama. Taj posao nije na nama, nego će po meni oni da se izjedu između sebe. I to je ono što se već počinje dešavati. Ponestaje materijala. Ono što ste rekli, ponestaje kapitala, ponestaje tog novca. Međunarodna zajednica. Međunarodna zajednica. Mi smo imali prije neki dan situaciju, prije možda 2-3 sedmice, da su članovi tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine, mi smo onako zabavan svijet u Bosni i Hercegovini, imamo 3 predsjednika u jednom tijelu, da su oni bili u Briselu i bili su na jednoj zajedničkoj večeri. I ti evropski političari koji su sjedili s njima na toj večeri su slali slike na Twitteru, a to kasnije objavili svi mediji, sa porukom: pogledajte, ovi ljudi jedu zajedno. Znači, kao da su u najmanju ruku 3 maloumna majmuna u pitanju, a ne 3 odrasla čovjeka sa sposobnostima da čitaju, pišu, govore. Šta će ti ljudi raditi? Znači, Evropa je očekivala i ti ljudi, valjda, da se oni pokolju viljuškama i nožem na licu mjesta. I u stvari to nam govori kako nas Evropa gleda i šta Evropa hoće od nas. Samo da se ne pokoljemo ponovo. Jer li realnost da se ponovo možemo poklati, postoji. I s njom nema šale. I Evropa je u ovom trenutku sa 3 miliona i više izbjeglica kod Erdogana, gdje on stalno preti da će dići tu rampu, i nekim novim sa Ukrajinom. Dobro, sad tu dolazi ključno pitanje. Da li se stabilnost obezbjeđuje kroz podršku ovakvim liderima? Koji, kako vi kažete, stvaraju ambijent nepodnošljiv za život. Ne, oni isporučuju u ovom trenutku mir. Kratkovida politika i dugoročna prijetnja stabilnosti ove regije. Samo malo. To vas pitam, samo vas suočava, recimo, sa stavovima gospodina Pola. Kolega je malo čas rekao jednu tu ključnu stvar. Ja ću parafrazirati. Zašto bi građaninu Švedske, Švedske, Norveške, Njemačke, Britanije, bilo koje, bila važnija budućnost Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine od građana koji žive u tim zemljama? Taj osjećaj da bi nama neko sa strane trebao, prije svega u ekonomskom smislu, taj sindrom ispružene ruke, da bi nama stalno neko trebao dati neki novac, neke bespovratne pomoći, pa ćemo mi da nešto to trošimo i pravimo. Ili, zašto bi nam neko pomagao da se mi izborimo za demokratiju u svojim društvima? Pa istorije ovih naroda ovde su istorije hrabrih, buntovnih ljudi koji su tom hrabrošću i buntovnošću uspostavili moderne države na ovim prostorima mnogo prije i Vučića i Dodika i Đukanovića. I šta sad mi iz svoje predake, kako da gledamo, da čekamo da nam neki, ne znam, Peter iz ne znam koje ambasade, da, nam se svašta desilo, dešava se i drugima. I to je druga strana ogledala, kao što građani jedni gledaju vođu koji će im rešiti sve probleme, a ovi drugi čekaju od Evropske zajednice da se reši vođe. Ne može, moramo sami. To je slično, izvini, samo mi je palo na pamet. Ako se sjećate, bila je ona anegdota, u stvari istinita priča, kada je Vuk Drašković platio seljaku korpu kupusa i ovaj mu seljak kaže, pa ovo je prvi put da mi neko platio kupus od političara. Uglavnom, uzmu ga i tako. I ovaj mu kaže, pa super, hoćeš glasat za mene? A on kaže, hoću kad pobjediš na izborima. I to je sličan odnos evropske politike. Ljudi, diplomatske misije su takve, oni moraju sarađivati sa vlastima. Ne može misija diplomatska Srbije, Bosne i Hercegovine ili ne znam, Crne Gore otići u Ameriku i rovariti tamo nešto postavljati ili slično. Mislim, pričamo načinu o različitim silama. Ja mislim da je ključna poruka i tu ćemo izbjeći da nas prozivaju
danas sutra da nas neko plaća, da to radi, da se mi borimo za svoje zemlje. Mi, ovi ljudi koji su na ulicama, Banja Luke, Beograda, Podgorice, ključna poruka, ovo što ste vikali, mi smo država, mi volimo naše zemlje. Mi želimo u njima da ostanemo. I mi želimo da imamo jednake šanse, kao što, da imamo jednake prilike za sve. A ne da imamo situaciju da su neki jednaki od drugih, što nam se dešava. I to je ono što stalno trebamo ponavljati. To je najčistija misao koju mi svakodnevno možemo izgovarati. I ništa nam drugo ne treba. Nemamo šta da izgubimo. Mi smo baš u najboljoj mogućoj situaciji, mi nemamo šta da izgubimo. Vrijeme je za jedan blok reklama, onda ću vam dokazati, možda su ovo zarobljene države, ja vas nisam zarobio u ovome studiju, onda idemo na završne riječi i kućama. Blok reklama. Ponovo smo u studiju, sama završnica emisije i vama ću prepustiti riječ. Šta očekujete od svega ovoga što se dešava u regionu? Jel mislite da lice zemalja u kojima su pokrenuti protesti više nikada neće biti isto? Mislite li da se već prešla ta granica da bi sve moglo biti po starom? Ili vidite šansu da se, kao i mnogo puta do sada, evo, slične garniture, kažete, u sličnim državama iskobeljaju? Ne umem da prognoziram kako će se ovaj talas završiti, zato što stalno imam u vidu da je sa jedne strane sva moć finansijska, medijska, vojna, policijska, obaveštajna, kakvu god okrenete na jednoj strani, a na drugoj strani su građani koji teško žive, jedva sastavljaju kraj sa krajem i često su na ivici šta će mi dostojanstvo kad ne mogu da kupim bananu. Tako da ne znam da li će da li će ovaj talas da se pretvori u lavinu koja će nam doneti neku slobodu ili ćemo morati da čekamo neki novi talas. Ali sam sasvim sigurna da, kao što smo mi u Beogradu imali pre 2 godine, pa pre, 3, pa sada, da ovo neće stati. Da ne postoji način da režim sada krene uzbrdo s rejtingom. On mora da ide nizbrdo. A naš predsjednik je takav tip da ako nema 51% glasova, on smatra da je izgubio, zato što u njegovoj glavi ne postoji mogućnost bilo kakve demokratije, nego ili je, kako ja kažem, ili nikako. Tako da želim da budem optimista, plašim se nekih loših mogućih dešavanja u budućnosti kao izvesnih, ali sam sigurna da ukoliko probamo, a predugo se uljuljkavamo u sebičluk i potpuni nedostatak empatije, znači ako je moj frižider pun, ja ću samo da okrenem glavu kad je komšin prazan. Ako se malo vratimo onim vrednostima koje su nas učili od kad smo se rodili, na kojima smo vaspitavani od epskih pesama pa do junačkih priča i filmova, pa da okrenemo se onom do nas koji ne može koliko mi smo već pobedili. Zato što sada u ovoj razjedinjenosti, strahu, presiji, frci je režim jak. Onog momenta kada kažemo svakom ko izađe i kaže ja sam zlostavljen na ovaj ili onaj način od ove vlasti, a mi kažemo evo sad svi stojimo iza tebe i to je način da bar što se nas tiče, da taj lanac pun nula krene da puca. I kad pukne, onda se samo kotrljaju nula, onda je stvar rešena. Slaviša? Mi, to jest ja ili mi kako god, stvarno očekujemo da, evo, da bude malo, krene mi se ove sve struke, tako da nešto da kažem. I Njegoša da nam odrecuješ. Neću Njegoša, ali hoću po mene Matka Miljano. Očekujem da napišemo još po jedan primjer čojstva i junaštva, da Crnogorci sačuvaju sebe od drugih i drugoga od sebe. Eto, to je neko očekivanje i očekujem još veći broj građana na protestu u subotu 23. u 6, standardno, i da pokažemo da sve ove spletke koje su ovih dana bile i od strane medija i od strane nekih pojedinaca i partija, nekih koje nam nisu naklonjene iz vlasti prije svega,
samo da građani osjete trenutak da moraju još jače, još snažnije da podrže svu ovu dobru priču, jedinu ovakvu priču koja se desila Crnoj Gori od 89 godina. Završavate. Sada si u stvari rekao jednu stvar, imao si dilemu mi ili ja. I u suštini nam se jako dopala za upravo kraju emisije. Mislim da je to jako ključno. Pazite što pričate, mi ili oni, mislim da upravo to ja, mislim da je to ja ključno i da u stvari svi ti ljudi, da li ih je prebrojano 8.000 ili 80.000, su prije svega došli sa svojim ja na te skupove. I to je ono što nas treba razlikovati od onih koji su izgubili potpuno to svoje ja, koji su ga poklonili nekom drugom. Naše ja je najvažnije nešto u našem životu. Ovi hoštapleri koji nas vode nisu ničim zaslužili da dobiju to naše ja. Ja duboko vjerujem, ma kako tu zvučalo patetično, da su ljudi koji žive u ovim zemljama mnogo bolji od vlasti koji ih predstavljaju. Oni su uplašeni, zbunjeni. Ne možete očekivati od svakog da shvati političke procese. Ne možete shvatiti od 50% elektronički nepismenog stanovništva da vas prati na socijalnim mrežama, da razumije ono što im želite poručiti. Mislim da upravo u tome, veći količnik to ja će činiti te ljude snažnijim, slobodnijim i neće im niko moći da naruši te proteste. I mislim da oni trebaju biti permanentni. Oni ne trebaju biti incident. Mi trebamo pokazati u svakom trenutku i također kulturu dijaloga. Mi trebamo da demonstriramo tu buduću kulturu dijaloga koju želimo da vidimo. On je neminovan. Ovo što je Biljana malo prije rekla, demokratija ne znači da se vi slažete sa tom nekom stranom koja po vama, po nekom, da tako kažem, defaultu nije neka kojoj vi pripadate. Ali demokratija znači da morate da je tolerišete na način da imaju pravo da kažu svoje mišljenje, a da vi onda kažete da li se s tim slažete ili ne. Ali kultura dijaloga, bez kulture dijaloga naša društva ne mogu napredovati i mislim da je to ključno za svaku buduću raspravu o protestima, budućnosti i slično. I mislim da ljudi koji nisu do sada izašli na ulice nikada, to je fantastičan osjećaj. Osjećaj slobode, osjećaj pripadnosti, da tako kažem, mnogim sličnima koji do juče niste znali. Bez obzira da li će se ikad išta desiti od toga, da li će protesti da promijeni stvar toku noći. Sama činjenica da smo im zasmetali, a mnogo su moćni od nas, je već pobjeda za nas. Mi treba da slavimo na Balkanu, da počnemo da slavimo male pobjede. Neće se ovo naše promijeniti preko noći. Zlo se čini 25-30 godina. Mi ne možemo očekivati da se za 3 mjeseca stvari mijenjati, ali odnekud mora da se počne. Mislim da je ovo zadnji trenutak, neću reći pravi, ovo je zadnji, posljednji trenutak. Hvala vam još jednom. Hvala posebno vama i vama što ste doputovali u Podgoricu samo zbog ove emisije. Hvala i vama, naravno. Hvala i vama. Niste bili bliži. Hvala vam na prilici. Hvala još jednom. To je bilo sve za večeras. Vidimo se narednog četvrtka u istom terminu.